Kot da bi vstopili v časovni stroj, so se na Blejskem gradu 1. in 2. junija odvijali grajski plesi, otroške igre, glasbeni in ognjeni nastopi ter viteški turnirji. Grad so prevzeli viteški redovi, obrtniki in rokodelci, ulični umetniki ter obiskovalci, ki so na letošnjih že 13 srednjeveških dnevih za kratek čas vstopili v srednji vek. Ne samo, da opazujejo, kako je bilo včasih, ampak lahko poskusijo streljati. Tukaj imamo tudi, recimo, od zadaj vidite, kako so se včasih mečevali. Tudi vsak sam lahko proba, lahko gre gor na zgornjo teraso in lahko tudi ležen raznih plesov, ki se jih recimo povabi nekako v to smer. Imamo vse razne srednjeveške skupine tukaj. Če gremo ta prvo po nacionalnosti govoriti, lahko govorimo, da jih imamo iz Italije, iz Madžarske, iz Hrvaške, iz Nemčije. Kaj sva še pozabila? Iz Slovenije je veliko skupin, a je tako? Pestro dogajanje, ki se je odvijalo na zgornji in spodnji terasi ter na grajski tržnici, je presenetilo tudi obiskovalce gradu. We just arrived from another part of Slovenia where we drove some 2 hours up to here. And it's amazing, a beautiful castle, I think, and also the sea, the lake we want to see. So it seems very nice. And as we didn't know that there's a medieval fest, it's an extra plus for us, because we were just driving by and saw the posters. I wasn't expecting it, but it's fun to watch. Srednjeveških dni so se udeležile tako domače kot tudi tuje skupine, nekatere izmed njih prihajajo že vse od samega začetka. Mi prihajamo od prvega srednjeveškega dne, vsako leto smo tukaj, tako tudi prijatelji naši iz društva Gašper Lamberger prihajajo v Žužemberk na naše srednjeveške dneve. Tako da neko prijateljstvo je in moram priznati, da tukaj na Bledu, že zaradi samega Bleda in te res odlične destinacije je ta dogodek tukaj posebno veličasten. In mi smo ponosni, da lahko prijateljujemo z našimi prijatelji oziroma da se udeležujemo teh blejskih grajskih dnevov že od samega začetka. Során egy kis ízelítőt adtunk a solymászatból, ami egy ilyen régi vadászati mód, és a kastélyokban, királyok várokban előszeretettel solymásztak, hát ezt tudod körülbelül. There are falconry, show the falconry, the basic of the falconry. During the medieval times it was the sport of the kings and knights. Actually, it was an art of the kings and knights because they lived in nature and they live in the nature actually, and they enjoy the company of the birds of prey during these years. And this gentleman is, as a royal falconer, show us a beautiful red-winged hawk as a friend of him actually, because the bird have to earn his trust, and of course the falconer have to earn the bird's trust. It's about trusting, it's about friendship. Mi svi volimo srednji vijek zato kaj to su bila kao prvo jednostavnija vremena, kao drugo ljudi su bili povezani i više težine su imale riječi koje čovjek kaže. Znači, ako ste vi nešto rekli, vama se držalo vas se za tu riječ. Bilo je pitanje vaše časti, da budete vi održali to kaj ste rekli ili ne. A danas vidite na televiziji, među političarima, među javnim osobama da više riječi nemaju nikakvu težinu. Vsaka skupina je predstavila srednji vek skozi svoje oči. Ukvarjamo se s historičnimi plesi, zdaj že 15. leto. Zelo radi prihajamo na vaše srednjeveške dneve na Bled in smo počaščeni, da smo vsako leto gostje. Tukaj nekajkrat zaplešemo, pogledamo vaše dogajanje, si ogledamo tržnico. Skratka, vedno je zelo prijetno, kadar nas ne prežene dež. Zgodil pa se je tudi napad na grad.
za zid, stoj! Koplja dole! 2 koraka vnaprijed! Zid za zid dolje! Veličari pali! Zid za zid gore! 2 koraka vnaprijed! 3, 4, zdaj! I saw the sword fight just now, and I was surprised how hard they were hitting each other. So that was it was fun to see. Yeah. Evo, ovdje smo već dugi niz godina. Sami organizatori nama pomažu oko naše manifestacije i evo, drago nam je da se možemo odazvati njima na njihove manifestacije. V uporabi loka, metanju sekire in nožev, obvladanju biča in drugih srednjeveških borilnih spretnosti pa so se lahko preizkusili tudi obiskovalci. Kaj pa je vašemu društvu čar srednjega veka? Čar srednjega veka? Mislim, da lahko rečem za vse, z gotovostjo, da ambientno drug drugemu predstavljamo eno veliko srednjeveško družino, kjer se sprejmemo, kjer smo to, kar smo in se enostavno uživamo. Naše društvo se več ali manj ukvarja se z otroškimi animacijami, tako da imamo neki rekvizit v sabo za otroke, tako da se bodo otroci lahko nam pridružili, malo pogledali, malo se poigrali z nami, jim kakšno stvar razložili od srednjega veka, kakšno igrico novo in to je več ali manj vse za danes, kar je z naše strani. Presenečenje pa je krasilo lica otrok. Vstop v svet vitezov je marsikaterim najmlajšim kot vstop v pravljico. Yeah, it's very interesting, very entertaining. Yeah. Something we don't have in New Zealand is an authentic castle to go with it. Yeah. Dan se je prevesil v noč in tržnica je zaživela ob soju ognja, zvoku glasbe, plesa in vnetega mečevanja. Časi so se morda spremenili, vendar srednji vek še vedno navdušuje in navdihuje posameznike in skupine, da predstavijo čare časa, ko je bilo vse precej bolj preprosto.